O niguo gukuhanaga ceceni-ini ya borithi cia matura ya Kiptagwanyi thutha wa mwiri wa mundurume umwe kuonekana utetwo hakuhi na ceceni iyo. Aikari a mwena ucio aria mauma na matukuya maingi nimokireire abithaa makiuga mahota gukorwo ni manyitite itemi hari gikuo kia mundurume ucio. Makiaria na andiki a mohoro aikari acio nimoigire ati mundurume ucio uria wikaine ta Ng'ang'a Gitara onekanire ria mwisho tauni-ini ya Kiptagwanyi ari muriu. Tukaagana kukutana na SM, sijui pale alikwenda, lakini kwa kona yangu nilijua ameenda kunywa kitu kidogo kutoa lock. Sasa wakati jana usiku mzima nilimtafuta akakosa, nikasema pengine atarudi, lakini hakuweza kurudi. Mwaru wa nyina na Gitara Veronica Wangari oigite marekuwa muru wa nyina aroragirwo ni maobithaa acio thutha wao gukorwo na ngucanio. Ona kaba magiratwirire bia iria marenda tumanengere no korwo ni bia cigana gukira kuraga my brother na ndiye na ruhura ingi muno ni athiga ciana ciake Ngai ciana ciake ni ciatigwo. OCPD wa Gilgil Sarakoki ni augire ati mwiri wa mundurume ucio uronekanire ni obithaa umwe wa borithi thutha wa nyumba yake akiuria muingi utige gwikuwa maobithaa acio. We have launched investigations on what transferred or what happened to the body. Mwiri ucio ni utwarirwo mochari-ini ya thibitari ya Gilgil. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Gathugu.